Tahu makasila dampin. Makasisipan bicu mobil makasimi masipan. Ya kong kataw salah-salah batay na majin ni. Dena terus na tagoy makere salay batay majin ni. Agami pala. Kata-mata pura na rin majin ni kikolan ni. Salah-salah ni batay na. Nuli mi padorane na. Padorane. Marahasa gayari ga Husin. Maka ni Husin na pudang hasa. Lomi yolo. Kadaga. Maka dekat tu tomatoa kasi tomatoa. Pak guru mana? Pega 7 batay ko majin ni. Iya ga 7. Kadorane ko ga hasa 7. Jadi madepin itu maton mitero. Sidi pasal salangin apa pada ini jenis nero tomato salah salangin. Sidi tomat jenis 7. Nah si panggil mani dia pega 7 nasi 7 ya 7 maka tomato ero macam mana mau kuana iya misalnya salang nang batiku. Itu acana. Ya putih dia yang kata salah. Ikut. Agak. Jadi olomo ada na tomacai ini mugeraki mindeti sintimi. Apa dega kata melo tuna-tuna? Yana tu jama-jama kilinoi, yana tu jak kilinoi kami nam maja itu na-tuna ye. Mapedi tawe kedega dina, mapedi kedega balancana. Mapedi kedega ga sularana, dega ga lipana, dega bolana, dega ondrona. Decai pedi tak tuna-tuna ini, dega tu tahu melo tuna-tuna. Kesennya ro. Kesennya terutama di anak-anak muncul ni di toma cocoy. Majama macocoy ni nade pati seni. Karena bapak diladat tak balik ke tuna-tuna ini. Aja lalu nang tuna-tuna pada nari pancaji. Majalat dah itu. Dia nak tu pedi. Kami nam majaya tu. Ajaji carana ye. Hikmah carana mah pagur biasa dia nak terus nak tegoy, nak teguri. Dah. Carana ya roh. Jadi waktu nama malah tinja ni roh. Jadi itu nama mereka kata tinja. Mesti aja mina tinja salah. Aja na tinja salah. Aja na tinja kafirekan. Maka dek ko manumui. Melopa manu koanu manu. Aja ni roh salah-salang ni. Dia mau tahu tujuh. Bena metta ma di situ ni Hasan. Madi sini Hasan si Bah Husain. Awat nama di sing Hasan si Bah Husain. Mapuasa ni pangulutisina Ali. Mapuasa ni pangulut Fatimah. Mapuasa to ni ros si bawangan narmakun raya. Mapuasa ni nadegagan reko boy. Mapuasa ni andre subuh. Wai bawang nala andre subuh. Napadam minum jero wenni. Napa nania kang nawai tu saumagadin. Wa kata mapuasa baca. Untuk pasanya seru pura tunja kalori pengalat Allah. Eli lemindrang Ali. Lemindrang pada law nagabak ko may nekia gandong mindrang gandong mak bulu-bulu mo pa. Dia pernah pura lilu. Lemindrang. Kode usala 5 gantan mindrang. 5 gantan. Tas setengah gantan tu ya sengipit tarak. Na 5 gantan mindrang. Waktu na lo mindra ganta, gandong, lonin lilui, kira-kira untuk nandre 5 tahun, pura na lilu, napa natabah, nanasuni 5 lebo roti, nasa 5 tahun, Hasan, Husain, Patitina, Ali, Fatimah. Nalo ini buka, nabaca ni. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabaca ni doana, kota belum buka. Matanga ni noloy tapang kata gorak kita nai. Kalau bolana tak tania bola tandre bolana. Bola pancik kelampak-kelampak biasa mi. Melomi pada kota lomak dar bungkah. Apa tadi bola tahul. Tak 2 meter alirin naga. Nah biasa dia untuk masa baca subuh, masa baca ngelemi. Kelampak-kelampak, kubu-kubu, bola na. Tepung ke bakter lalu. Akan apa? Nasuwe kasih. Angka me pakir seleng. Tahu pedi kasih seleng. Dega gaya kapai makoko siarare pakere. Dega ya kapai sengadi nandre pandre ki kesi desi segala yandre.
Siaga niya sona din na tumanda kasi yan. Malupulagan ni. Matangan ni Romelo buka. Keleng imitay. Mapadi ya tahu pakire ya mana ngeko roti bawal 5 wering ni jatomi purai nasu. Ang kamu porogando dia pernah purai lilu Di pas 7 tomi mulai bukan. Ini nawa. Kode memang upandre ya. Naya masoy aga matu wang wak ki pengalata. Ko makren kata melo na di mering. Itu garo masiri matu ki pengalata lang kepada musallam perlu ada tau pedi. Dia mana kasih mutulung. Napawang iba inina. Fatima, aga 4 juta. Nasi taringi kasih. Napawang ni patitin aga 4 juta. Taringi. Dito na masud sa nyawa tadi nang katanda itu. Pemandai subuh way bajinum. Ka Roma. Tumulo si Bukay ang kasita mo pasulle. Ya dito. Dito na siya kita na tumunro kilinoy. Ya kumajaya san na di gagang ka ang kakana. Kumajaya satta. Kumajaya na sa dito rin ipasama nyawa na. Aga na po pangalataan. Idi dito mo nasa kita pakir ito kasi si iya makan ito kasi si dia natulong ito pedi dia natulong. Kita na Hasan si Ba Hussein. Nasa tarilaloy kasi tarilaloy. Makada anak toko-toko lasa ko itu maga ko aja nek bering anu nasa de kasi. Kucia ki idi ma bering aja na tak bering anu tak taro ka mati ya kutumi tawero taringi. Taringi dia. Raja sebabuana umak salangiri Allah. Kalau lo mau biro, yan na pure malasa toko-toko lasa. Biasanya magali ko din iwiring andre di makasingi. Mapuasa to biro to malasa. Mapuasa manan ya tahu 5 euro. Nama bismillah nasrahkan roti 5 euro. Ayan na nga mani nabukang. Way cekke mani bawa nabukang 5 si bawa marana. Si bawa patitin. Way cekke mani bawa nabukang. Nasukru. Melaw doon law rin si Sarajan na pangalah ta'ala. Abaja iba dyan na? Maga si. Besi gaganan resubu. May gaganan resubu. Pa di pa na purelilu. Di pa na maju kampung otero. Di terpaksa desi nan resubu. Way bawang nan resubu. Waktu asoy nasuro lilu siro. Lo si malay untuk 5 roti. Alhasil arawing ni melo buka. Ang kasi anak biudu marumbongang melo na buka masawi kasi ema tinindo tama tiniambo ta kasi demi matoga ka pada renuang sa ngadin nay di to matapay na niya salangi kasi bantu lalo ki mo pandai ki kasi mapadilad deki de gagando tari gagambo to yung rima darari pwede di manam itu kasi biala to mapwa keling na sa anak biudu kasi makatri-tri matengan nalo roti are mana ngiri 5 euro dia si gaga buka 2 ngeso ni dia gaga bukan roti 2 ngeso ni bajai bajanna angkasi saya sana riwayatin kamu tahu maka dia miru 2 ngeso angkasi asira ya senga asira toritik kasi mapadilada dia kan ipandre ya siro na pandre Ayat koero tepat turunnya Quran ini dia baca yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Turunnya ayat makada yufuna bin nazri pada napasilen nerengi tinjat yupuna betul na tepati wi napasilen nerni napak dupai bin negeri na sabat tinjak aga pura na tinjakan napak dupa wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira nanya pada ne tawi sewa asso angkai janar itu makkalut-turang betul na ya ja surimunri makkalut-tur manang lau gapo isinin na tau puret pogo jair jagi pigo kamana ngitur matu makkalu tur lo pagapo lo pagatulung lo pabomboki lo salowong iki
Nareko unta biasa yennaw. Unta to dengeri ki to limangwa. Nareko sapi to, nareko bembe to, nareko kain to rampa-rampai. Nareko kaluku to mempung mak galampu kisat deta. Nareko manu to moni. Nareko manila to kampai. Agi aging kamana ni pakatulong matu. Nareko makunray to yang kapakatulong mak dengeri ki. Nareko agagan na tawi hiya to ang kamatu. Panra salateki. Yan na ron tahu. Wa yutaimuna ta'ama ala hubbi. Nan yan panriam yan rewe si bawa na pujinna. Si komay na pujinna meloni buka. Ni kata cacan de komay buka. Meloni manre meloni timpui. Nay kayo yutaimuna ta'ama ala hubbi. Pada na panriam yan rewe riga ungkana na puji. Ni kana panriam miskinan wa yatiman wa asira. Na panre miskinnya. Wa yatiman na pandai nak biu-biu wa asira na pandai to ditikeng. Ayo mana kira na kurang lebih. Inna ma nutaimukum liwajhillah. Majib pusaba na pandai ko karena ituntu iriyo na pangalata Allah.